bor oorusuna çaldırıp 3 yıldan beri больницамda жүрөм. Bir balam var. Hocam baksığa aman bulayım deyip Kudadan dileyim. Allah şifa versin deyip elimden kayrılıp yardım kütüp Келиңиздер, мекендештер, бир туугандар, эжебиздин ден соолугун өмүрүн сактап калуу үчүн ар бир мен кыргызмын деген мекендеш жок дегенде колуңузду жазып дуа берип коелу. Мен ушуга чакырам мекендештер. Эгер мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, эгер мүмкүнчүлүк болгон болсо мекендештер, көптөн деле суранбайбыз, колуңуздардан келгенин жардам берип кетиңиздер. Üçümüz aman turganda barыңыздар келиңиздер, жардам берип калыңыздар, жардам берейик. Барыңыздарды ушул эжемдин ден соолугун айыктырууга жардамга чакырам. Kırgız elim, ülkelerim, karındaşlarım, singillerim, ejelerim. Benim kızım şöyle boğulan oğlustan olunca da şuna yardım verin şimdi şurana.